ngadi I credit ke sulet bat ngalong I Tyngshop hagan film Mano ka film bala direct de I samla keshan kendek I samla I baksin bentah hukum sna film bat kani ka film kalong ka film ka benungkom jong I bat ka syam ba hukum direct jong I ka film kalong ka janai ba Any problem? Lots of problem. Kublai pi baru kinong kershan. Wali pi baru kebujuk semua kena ban baik di film kasih. Manik berpindah ke mau ina. Pihi pijuk hot iye ina dua sedo. Wala Islam na klam yok syuban anak film kasih. Na semua kena ban banyatu ipi. Mentah melayok lah menuan payang siapa ni kekap film dah kebaak hakawai ke film kasih ke kerteng Mano ngam dayu priu besarem bat ngam skau tanat ya ke Jingkren mentah ke sinru ngajok piang te hagan ni ka singi sa jain ka bangwan kata hagan ni ka aku atrik ya kan ni ka film kin pan I ha snong UMSNIEng nakaliw jonga akan tu ya ki parasong snong jong snong UMSNIEng Bagi semua bahaya si bentah ban ipek yang ni film, bat nakremen bagi internet yang ni film. Kani ke film Mano, kani ke film kau compare, ni ke film kasih. Barang kani ke film, nasim ni ke bentah kamu bos kan. Berke bentah jong haru ke compare. Dia nak terpat ipi kinong kersang. Bapindai ban pek dalam kejong kerpat. Ban yui. Kat no kerja internet jom ni film, kat no kerja hair jom ni film. Nomor kan ni film yang ke bangi yo bantip kalong ba haki imlang sa lang. Bakong san yang ni ban buat di kendon jong ki an di kanun. Nomor ba an di kanun hi habak haddo kalong ka ba halor tam haki imlang sa lang. Resibon.